Jangan ngambek. Tantruman mulu. Halo. Gak apa-apa. Ya udah kita. Kak Indra. Halo. Sampai malam kita sini. What ya? Kita lagi mau masuk sekolah Dufan. Svea pertama kali ke Dufan. Iya, Svea. Svea Mbok panggil. Svea. Svea. Mau dia guys, so ikutan kita terus. Taruh bawah, Chef. Bawa aja. Muat itu bawah. Tadi gue juga nyuruh naruh situ Kaila. Svea, Svea. Svea, Svea. Come, Svea, Svea. It's hot, Svea. It's hot. Hot, Svea, hot. Not there. Knock knock. Knock knock. Go knock knock. Okay, you just stay there. Kok gue ngerasa sekarang tuh Dufan kayak udah beda banget gitu ya. Nah ini yang snow ice age kalau nggak salah. Tapi ngerasa kayak beda gitu. Halo, hai, halo, hai. Svea mau naik bom car belum bisa karena tingginya belum mencukupi, masih terlalu toddler, bocil. Jadi belum naik dia sampai sekarang. Apa itu? Aduh, anjir kebentuk. Aduh sakit. Yang lain mana? Selo, selo.
sih nggak memaksa ya. Sekali coba. Tahu bagus. Wow, what is that ya? Bye bye gitu. Hello. Tuh. Gelap enggak?
Ocean selalu. Hati-hati. Jangan berteriak, Alex. Itu Dilophosaurus. Dinosaurus theropoda jenis karnivora seperti ini memiliki sistem pendengaran yang sangat baik. Bisa menangkap suara dari frekuensi yang It's rendah. okay. Dan itu It's not scary, Svea. digunakan pada saat berkomunikasi atau mengenali ancaman. Oh, it's okay, Svea. Baru banget nyampe ini. Oh. Kayak betul. Dating cewek lu sih lo. Ya. Wah. Aladin, Aladin. Tenang, gue tenang. Svea, sini Svea. Svea. Lo anak gue? Gak bisa, itu rusak. Broken, you need to wait, okay? Untuk pulang menaiki tuas untuk menaiki gajahnya, tarik tuas yang ada di bawah kaki, begitu saja. Nanti gajahnya bakal naik secara perlahan. Ditarik aja di jengkal. Lalu tarik dikit ya, biar view-nya ke atas. Mau narik, kita mau narik. Kita, biar kalau kelihatan dari atas. Lu mau naik? Say hello. Adina ketinggian belum? Dia udah di bawah banget kita. Anjing geli. Ya.
bisa. Kadina naik, Kadina. Lalu naik. Svea, help me. Oh no, help me. Oh, oh, thank you. Oh, oh, oh. Oh, slowly, slowly. I'm scared. Oh, slowly. You will help me? Oh, oh, you're so brave. You're so brave, Svea. You're so brave. Oh, yeah, thank you. Oh. Ah. Wah, pegangan, pegangan ya. Hold, hold, hold your hands. Hold, hold, hold. It's fun? It's scary or no? It's not scary. It's fun, right? But you should hold. Don't move, don't move. You cannot move. Tuhan